علم دانش بحری بیکنار است. هر یکی ما را ضرور است که از این بحر دردانه ها را برای خود بگیریم. این دردانه ها دانش، عقل و خرد می باشند. السلام علیکم بینندگان گرامی. در ادامه سلسله صحبت ها با اشتراکچیان دور جنبستی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. عین حال ما صحبت داریم با اشتراکچی نوبتی این آزمون که از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه شرکت ورزیده است. زایروف زایر، خوب با برنامه ما خوش آمدید. رحمت. سلامت باشید. شما اشتراکچی از ولایت ختلان با فکر ما؟ من اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. از نامیناسیون کودکان و نوسان و افسانه روایت‌های خلق تاجیک میباشم. من زایروف زایر در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه وقت تحصیل میکنم. سلامت باشید. شما تا به دور جمهوریوی رسیدن 3 دور دیگر را سپری کردید. کدام دور تا این دور دشوارتر بود؟ یعنی تا دور جمهوریوی؟ دوری مشکلتر تا جمهوریوی این دوری ولایتی بود که من آن را سپری کرده سزاوار جای دوم گردیدم. شما در دور ولایتی سزاوار جای دوم گردیدید. سلامت باشید. شما طبق نظامنامه چقدر افسانه، قصه، داستان، حکایت، چیستان، تزگویک از خود کرده اید؟ من طبق نظامنامه زیاده از 1200 بیت شعر، 170 تا چیستان، 170 تا کتاب، 200 تا لطیفه، 90 تا افسانه خلق تاجیک، 80 تا تزگویک، 100 تا ضرب المثل و مقالها مطالعه نمودم. خب بیایید بر روی آنه که ما هنر شعرخوانی شما را آشکار سازیم برای بینندگان، برای ما یک شعر پیشنهاد میکردید. شعر در وصف استقلال از سفر امیرخان. افتخار ما ز استقلال ماست، از صفای بخت و از اقبال ماست. صاحب استقلال و صاحب دولتیم، مرغ دنیاوی فرح همبال ماست. شکر آبادی دوران میکنیم، شکر خاک تاجیکستان میکنیم. جان فدا چون کاوه آهنگریم، سربداران در دفاع کشوریم. پرچمی ننگ از وطنداری بکف، شورتش را از فلک بالا بریم. همچو فرزندی وفاداری وطن، در دفاعش بگذریم از جان و تن. ملک خود را با روبستان میکنیم، سبز و خرم چو گلستان میکنیم. با سرفرازی و با عزم و تلاش، زندگی خوب و شایان میکنیم. شکر آبادی دوران میکنیم، شکر خاک تاجیکستان میکنیم. سلامت باشید. عین حال که شما علاقه اشتراک کردید در نزد داوران سطح جمهوریوی، یعنی در دور جنبستی اشتراک کردید، خودتان انا همون هنر و مهارت خود را چگونه بها میدهید؟ چون در دور جمهوریوی از تمام ولایت های جمهوری اشتراکچیان آمدن، خود شما هم شاهد گشتید، ما هم شاهد گشتیم که داوران نسبتاً سختگیر هستند. خود شما چگونه بها میدهید روند دور جمهوریوی آزمون را؟ روند دور جمهوریوی آزمون خیلی مشکل می باشد. برای ما نوسان نه تنها برای جای را اشغال کردن، تنها به دور جمهوریوی آمدن این خودش یک افتخار ما می باشد. خب خود را چگونه احساس کردید وقتی که داوران از شما سوال ها پرسیدند؟ من ترس هراس نداشتم وقتی که به همین آزمون فروغ در دور جمهوری به نزد داوران می آمدم، چون که من بیش از این بسیار در همه آزمون و مسابقه های دیگر هم اشتراک کردم. من نه تنها در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، من از خودی در مسابقه ها در ورزش شوق زیادی داشتم و از سن 4 سالگی در ششکای 64 آید 4 مرتبه چمپیون جمهوری تاجیکستان گردیدم. برای همین من ترس هراس در آزمون نداشتم. سلامت باشید. یعنی از این معلوم شاید که شما هنر خوبی شاهمات بازی نیز دارید. بله. در کدام مسابقه ها، کمی از موضوع دور می رویم، ولی در کدام مسابقه ها اشتراک کردید؟ در مسابقه های ششکا باز
дар шоҳ мо та фуруғи субҳи доноӣ ки каме пеш иштирок карда будам, боз аз олимпиадаҳо мебошад, ки ман дар хондан хонандаи сол, донояк ва дигар олимпиадаҳо ва мусобиқаҳо иштирок кардам. яъне сазовори ифтихорномаҳо, сазовори дастовардҳо ҳаст. Сазовари ҷои аввал гардидам. саломат бошед. Як чизро пурсем, ки шумо солҳои гузашта низ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок карда будед? Не, накарда будам. соли аввал аст? Бале, соли аввал аст. шумо дар соли аввал то ба даври ҷумҳуриявӣ омадед? Ман тӯли 3 сол мебошад дар ин озмун иштирок менамоям. Соли сеюм ба даври ҷумҳурӣ. яъне соли аввал аст ки шумо аз даври вилоятӣ ба ҷумҳуриявӣ гузаштед? Бале. саломат бошед, офарин ба шумо. биёед аз он пурсон мешавем, ки аз муассисаи шумо синфи 4 ҳастед. аз муассисаи шумо боз буданд шахсиятҳое, ки дар ин озмун иштирок карданд ба ғайр аз шумо? Бале, аз муассисаи мо як нафар иштирок дошт, аммо ба даври ҷумҳурӣ вай рохат нагирифт. Боз аз бародари ман ки Зориф Муҳаммад мебошад, вай соли гузашта то даври ҷумҳурӣ ба фуруғи субҳи донои китоб аст, дар даври ҷумҳуриявии озмун иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гардид. саломат бошед. Инҷо гуфтед, ки ҳикоя ва афсонаҳо низ медонед. Бале. метавонед айни ҳол барои мо як ҳикояи хурдакакро пешниҳод намоед? Бале, метавонам. ҳикояи сулҳ чист аз устод Азизи Азиз. вақте ки ту ба ягон нафар салом медиҳӣ ва ҳама ба саломи ту ҷавоб мегардонанд, ин сулҳ аст. вақте ки дар роҳ рафта истодаӣ, ногоҳ аз ту ягон кас мепурсад, ки меҳмонхона дар куҷост, ту ба вай роҳи вайро нишон медиҳӣ, ин ҳам сулҳ мебошад. вақте ту дар тухмбирон хӯрда истодаӣ, дар як табақ мехоҳӣ ҳама бо ту тухмбирон хӯранд, ин ҳам сулҳ мебошад. боз ба ягон ошёна рафтан мехоҳӣ ва дигаронам бо ту рафтан мехоҳӣ раванд бо ту, ин ҳам сулҳ мебошад. саломат бошед. яъне аз ин бармеояд, ки ҳамаи он рафтору кирдори дурусте ки инсонҳо мекунанд, худаш инъикосгари сулҳ ва ваҳдат аст. саломат бошед. бисёр ҳам ҳикояи пурмазмун ва барои ҳар як нафар фикр мекунам ҷолиб ҳам ҳаст. чистон ҳам медонед? Бале, медонам. кане чанд чистон пешниҳод кунед? ки он мурғи беболу пар, назоида модар, надида падар, сарашро набурӣ нагӯяд сухан, танашро надарӣ нарезад гоҳар. ман рости гап наёфтам. ҷавоби ин чисон қалам мебошад. гуле дидам, ки он бехол бошад, на дар дашту на дар бозор бошад, на ӯро кас харад, на кас фурӯшад, ҳамеша дар сараш бозор бошад. саломат бошед. ба фикрам посухи ин чистон илм ва дониш аст. Бале, дуруст. саломат бошед. зарбулмасал чӣ медонед? Бале, медонам. биёед чанд зарбулмасал пешниҳод кунед. бори каҷ ба манзил намерасад. маънои ин зарбулмасал ҳамин аст, ки одами бад ба мақсад ҳеҷ гоҳ намерасад. обе ки обрӯ мебарад, бар гулӯ марез. ин шаробро дар назар дорад, ки обрӯи одамонро мебарад, бояд онро ту дар гулӯи худ марезӣ. роҳат агар хоҳӣ, аз ранҷ матарс. агар ҳарчанде ки роҳатро мехоҳӣ, донишро мехоҳӣ, бояд аз ранҷи вай натарсӣ. бале, дуруст аст. беранҷ яъне ганҷ ба ҳар кас муяссар намешавад. чизе ки посух доданаш барои шумо мушкилтар буд, яъне ҳакамон аз шумо пурсиданд, дар чӣ мавзӯъ буд? ҳамаи саволҳо аз рӯи хати адабиёти ман буд. ман ҳамаи онҳо аз ёд медонистам. ба ман ягона тоаш мушкил набуд. ман ба саволҳои ҳакамон пурра ҷавоб додам. аз худ боварӣ доред яъне? Бале, боварӣ дорам аз худ. саломат бошед. хуб, чӣ мақсад, чӣ маром дорида ҳамакнун? мақсади ман ҳамин аст, ки дар даври ҳамин ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардам. саломат бошед, комёб бошед. ба ҳамсолони худатон, ки баъзан вақт шояд ҳастанд ҳамсолони шумо, ки фаъол нестанд, дар озмунҳо иштирок ҳам намекунанд, ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? ба онҳо чӣ гуфтанӣ доред? ман ба ҳамсолон, калонсолон
хурдсолон тавсия медиҳам, ки ҳама вақт рӯ ба китоб оранд, зеро китоб сарчашмаи ақли ҳар як инсон аст. биёед вақтро ба беҳудагардӣ сарфа намекунем, ҳамеша рӯ ба китоб меорем, чуноне ки устод ҷомӣ гуфтаанд: аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар охир мехоҳам барои шумо бинандагон як шеъри дигар пешниҳод гардонам. шеъри устод Муҳаммад Ғоиб. гарди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам, реги раҳи дiyор ба мармар намедиҳам, як зарра нангро ба ҳама зар намедиҳам, дунёи нангу ор манам ориёиам, ҷавшан нигоҳи рашк бидӯзад ба ҷомам, аз эътибори номи ман аз меҳрномам, олам пур аз сухан бувад аз лутфи хомам, дунёи нангу ор манам ориёиам, оҳангро бо санъати оҳ офаридам, фарҳангро зи ҳарфи нигоҳ офаридам, ман нангро ба ҳурмати ҷоҳ офаридам, дунёи нангу ор манам ориёиам, дасти дуои чораи халқи худо манам, пайвандсози ҳалқаи аз ҳам ҷудо манам, бегуна нестам, бар ҳама ошно манам, дунёи нангу ор манам ориёиам, сулҳам ки ҷангро напазирад сиришти ман, бегона аст аз кохи муҳаббат зи хишти ман, қомуси бахт сар мешавад аз сарнавишти ман, дунёи нангу ор манам ориёиам. саломат бошед. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем, ки тӯли чанд лаҳзае мо суҳбате доштем бо иштирокчии навбатии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аниқтараш зоир, ки дар даври ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона иштирок намуданд. ва бояд бигӯем, ки суҳбатҳои мо бо дигар иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома меёбад. гурӯҳҳои эҷодии муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ин рӯзҳо дар Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб астро инъикос карда истоданд ва албатта суҳбати ҳамкорони мо низ бо иштирокчиён идома меёбад. ба шумо ташаккури зиёд бигзор, ҳамин гуна фаъол ва ҳамин гуна зирак бошед. бароятон муваффақият таманно дорем. раҳмат. хуб, бинандагони гиромӣ, инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. саломату комёб бошед. бештар хонед то бештар бидонед. хайр.